nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi menyasaan dajih bak barih menyatakan fardi syahri ramadhani yang wajib liganya takun hadhihi sanati. Karena ramadhani yang diidafah kepada hadhihi. Maka hadhihi jatuh kepada mudhaf ilaih, ramadhani jatuh kepada mudhaf. Wate jatuh kepada mudhaf, maka handali tegah saraf. Tapi menyatakan ramadhana, maka hadhihi-nya merupakan maf'ul yang dicabut dengan huruf kafan. Maka liganya takun mana? Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanata lillahi ta'ala. Jadi menyatakan ramadhana, maka takun hadhihi sanata. Menyatakan ramadhani, maka takun hadhihi sanati. Artinya sahaja aku puasa esok hari daripada menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini karena Allah Ta'ala.